Bisi brum ni haike taklai bo hai no hai khumlung baptist pastoral salkan nilwa ji Mumbai Dukmali Hatio Khlaijaknani fil chisuko Christmas Banik Phainai 2nd 3rd day 4 December Salmario salthamromoi khumlung ni khumpai academy rungnakhlau Khlaijaknani Christmas Banik Banik no sensoi dena TV show ni general secretary Reverend Dantua Sanga Dalong tangsalo khumlung ni khumpai academy rungnakhlau kaisa koktum pandaringai o koktum masaklaika khumlung baptist circle Christmas Banik ni convener Sanjay Debarma Bisi brum ni haike taklai bo hai no hai khumlung baptist pastoral salkan nilwa ji Mumbai Dukmali Hatio Khlaijaknani Thangwi Tongo fil chisuko Christmas Banik aboni bagai paijak jotolwa ji mung tongnai Jisu Kristo asaima salno rogai dalbidar jesa musuk panda tongnai dalbidar manikhone ni paifal tei bania khlai mungni sepsap Phainai 2nd 3rd day 4 December Salmario salthamromoi khumlung ni khumpai academy rungnakhlau Khlaijaknani o Christmas Banik Poilani salo Banik no sengsau denai TV show ni general secretary Reverend Dantua Sanga Dalong Banigo narwai motomgai manjaknai TV show ni AGS Reverend Kishore Kumar Debarma te SNBA ni executive secretary Reverend Ranjit Debarma tangsalo khumlung ni khumpai academy rungnakhlau kaisa koktum pandaringai o koktum asaklaika khumlung baptist circle Christmas ni Banik convener Sanjay Debarma Koktum Pandao Manjaka Khumlung Baptist Pastoral Salkani President DN Ranjit Debarma, Secretary Takuk Ranjit Debarma, Vice President Hebel Ebel Koloi Akosong. Banigo Baniak Laina Bagai, Phainai 10 November Salmari Nishimi Rezagne from Huni Shaka, Khumlung Baptist Circle Christmas ni Banik Convener Sanjay Debarma. Pulau Chini Kaitorno Belaka Hamai Maro, or Joraka Muchuno Romani Bagai, Deba Hamai Maro Chini Media, Mrs. Clear of High Chini. Chini Khorang, the Yap TV, Copy, Media Rockno, Takurona, Belaka, Hamai Maro. This square Tinis Norokno, Norokibisita, I know. My name is Money Kai. Phainai 2 3 4 December Talni, Salmai, Saltamtai Salmai. As Salmario, Saltamromoi, Chini. Khumlung Baptist Pastoral Circle SNBA TBCU by Sungsazak Hill Chisuko Hakaba 19 times Christmas Banik there Songsanan Bagai Thangwi Tongo a program Chini Khumlung Baptist Pastoral Circle Chini organizer of Tongo and Chini Muranai Chini Prophet Dikon Ranjit Debarma President of Circle yang Tongo sini Dikon Hebel Abel Koloi, Vice President, yang sini Mr. Ranjit Debarma, Guest Secretary, sini tabuk Sarkali. Kita tabuk yang sini okra rongko Tongo yo, yang narato asubjak Mr. Sosindro Debarma, Dikon Sosindro Debarma, Boke sini Sarkali Kesia. Gapti kesinoro organizer sini komite rok songjak, gay tabuk Banik. Saltamromoi Changma Zagawa Puilawo Changi Phainai Ribbon Tai Sati Musingma Bike Khologi Phainai Ka Chini TBCU ni General Secretary Reverend Rantua Sanga Darlo Bo Banik no Sati Musingma Bike Bo Musingi Changi Phainai Sudaba Simia Chinaro guest speaker of Tombayo Abro ke Chini Reverend Kishore Kumar Debarma, AGS, Associate General Secretary, TBCU, Bo Phainai, Takisangka, Chini Southern Association, Executive Secretary, Reverend Ranjit Debarma, Bo Banigo, Kaito Bogrok Sampany. Because Halbrom Bromono, Sarikni, Saitan Simi, Ordinoitawa, our cultural Hake variety source, Khlaijaknani zigzag program. Masamu resap mau program roksing azagawo Khlaijaknani oham dodong bisipike tabo jehetu bania babo azagaw pailai mu phalai mu abo to tongnai no abo no tei se jehetu program Khlaijakma ba sing stall rock sing abo sanam sinai belai limited sing tushata Khlainani nayo azagaw ri jum Khlaijaknani tongnai sudah apa sih camu, tai curi malah apa hai kamu stationery stall or box yang kalau kita, oke, tapi stall belai limited, ini mana bagai, jeng orang nak koboknya ni musuh, jadi
baniya thunai rokno stall ni bagai sung form renai Phainai 10 tarik November ni simi sung form rok rejaknai ke form 25 tarik November jara abono sung tonai stall booking khainani bagai sini baniya thunai rokno sung oron media rok sini sung obogo tawa form collect khainani bagai sini ago minimum kaisa fee tongo 50 taka 50 taka ono sung borona I card rok lainai photo rok borok nangnai ke lagio address proof kaisa document borok tugui submit khaistun ke sudah abo simia sini program saltamo jeng sini tabuk tu jetu beram hamia covid by kopoljak tomaba sing covid ni joto guideline mani window program no sing khlaimu thanai abon bagai rok bisiti media rok bisiti sing abon no kobo joto baniya thanai tai painai abaniao khainai rok pro mask hand sanitizer tai abon pro joto tabu Banik noti thaisa thaini ko naragani chini circle ni president dikon ronji debano kono jarana aisa pele ke hambai sini kai torno tai sini media rong no hambai ro homela nai 2 3 4 di September ni 2021 amela wo o amsani borok jotono phaibeteng tamni kangkai Hongpui grawon noklawo Khlaijaknai ka amelani bisingtike Yesu Kristoni kotoma kaham birjaknani bagai amela songsajago tai kaisa angkakai tabungni o jora hamyawo borok bemuk hamya bai singsar gnangai borok thei tongbayo haipano obono sanamusungo tamnike a bemuk hamya rok khoite sing kati tongnani bagaino sing a Yesu Kristo ni kotuma kaham aboni bagai sing a melano songsanani bagai sing Thangwi tongo engka a melani bisingtike kaisa tai kaisa hamjaglai gethalai tongmanani bagai sing a prosar Yesu Kristo ni a kotuma kaham prosar no sing khalinyani hneyo obo mela songsajago hambai tabo Circle ni secretary Mr. Ronji Deborma bu. Saya hambai ruo pulian o sini kai to no. Ini hamjakma khairuk mani bising tising tini o jora ka hamman ka. Bises kai sing 19 Christmas Banik khumung circle by organize Khlaijak taklai beke 19 bar Christmas Banik khanya ni Thangwi jongo a mela Banik ni engai norokno media rokno tai joto luku rokno joto boro rokno sini circle ni engai Kristo ni Mumbai hamjakma siba yaparo ang bisite sanani musumani hingakai Banik ugato abo varieties doroner aro samung tongo sini konben ani bisingti kanaka aro business tongnai entertainment samung rupotongnai aboni sate kaitoni je kokthai borok nangai tongmani je kokthai mothangjakmani bagi nangmani a kokthai robo sini guest speaker ni bisingti sing khananai tabo ang jotoni thanio media ni bisingti pobogna musungmakai jate a 2-3-4 December Christmas Banik niya salo peaceful yungthung kasang tung sengjotono discipline wise Banigo Phainai Phalnai organizer sengjoto tongnai ro seng thansa khlai khapaksa khlai display sini main object amo Kristoni mukhangno sengrenani Kristoni kokthaino seng focus khaini boroni thaniwo a samungo sengje yak bisemani abotego kotor khlai nukjak thungo Christmas period abuna seng organizer hisabe seng naimani abuna koyo jotona jagao phaibedi kha thansa khlai focus khlai seng puskango o Banikno sarana bagi jotono seng je sini samortho tongsak seng aro yagrlaयनो hamjak laima bisingti thansa kaya samu khlai bisingti antai gobang koksaya
hanya hai pai tawo koi kinai banik ni jorawo sungjo to no peacefully naraknani bagai sungjo to no saitu bai ni surima bisingte ang koinai media ni bisingte joto surinai rokno o 2-3 4 siri kumulung circle bai organize khajak o banik ni bagai joto no kaito ni thaniwo surinani bagai asung tong ang hanya hai koinai sini konven no puskang otam sini program tong abona details bo sanani bagai sini puskang work camp tongo stage tangan itu mau abor mo sanani bagai bono ko acha okay banik to kalai hambai hai banik to chin yago ko rangkri ba banik ni je bania thnai rok ni yang tui stall je sanamai re nai ba am bagai kaisa minimum kaisa charge tongo kaisa 10-12 square foot 10 by 12 square foot ni bagai garments je pura buri thamai pura ni bagai minimum kaisa sal ni bagai rate rukha abo 1400 taka tai kaisa angkai chamung phalai rok tabu varieties Chinese chamung chini chabrok chamung abo hai rok bang phalai restaurant hai rok tongbai ba development khasin chamung go gabti phalai rok bagai ko 10 by 12 size ni square feet to borno bo 1400 taka ni rate na khamai tai kaisa tongo hanya awan rok smi phalai kisa misa nai rok tongo aborok ni bagai stall rate 10 by 10 square feet to borni bagai 1200 taka kena harjaknai kita kisa tongo C category ni abong ke suri malarok tai others mai fruits rok phalnai rok ni bagai abo size ama hinai 10 ke borok ni bagai 1000 kaisa etna gas samung tangani bagai thajing secretary tikna ka samung rok thanglani nango biskang 19 December simi sonora work camp 19 November simi work camp lerengam samung tanai norok ni bising tio kono chini area ni motha mun circle je bisingo je charge tongo motha ni borok no kogo ni tarik November simi joto samung start khlaita kai banik paya sak jora sini area ni joto charge ni motha rokno takupu rokno akra sakara rokno kogo jai case na bono peacefully bebak samno naitok ka ai mana ni bagai surima baike sobana ni khumlung nismi probini kokthum chini khora